Uvira ibishashi birahagaragaye. M23 igaragaje kwihorera gukomeye cyane. M23 isize ubwoba muri Uvira, ubwoba n'imitingito ikomeye cyane. M23 iteye ubwoba cyane, ikoze ibintu bidasanzwe kubera ko muri Uvira habaye akantu gateye ubwoba cyane. Agakanze abayobozi ba Kinshasa, Tshisekedi ubwoba bukamutaha bikomeye cyane. Ariko nanone no mu Minembwe naho habaye ibiteye ubwoba cyane, dore yuko abarundi bahashiriye. Ndaza kukubwira imibare yabamaze kuhagwa ndetse n'abagenerale n'abari mu bakoloneli nako donc bahaguye kubera ibyo M23 twirwaneho amadubu bakoze. Ariko nayo makuru tugiye kuza kwibandaho. Gusa mbere yuko dutangira amakuru, twifatanyije n'abanyarwandakazi n'isi yose muri rusange kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 muri Mata. Birumvikana twibuke twiyubaka kugira ngo dushyireho umusingi ku byo igihugu kimaze kugeraho. Operasiyo rero ibaye mu Minembwe, nyemerera nze kuhuza izi operasiyo, ariko nze nanone kugaruka no muri Uvira ibintu bihabaye. Saa 7:05 bamwita Sergeant Major Headman wa P5 rero yaje kuba asiga ubuzima. Ni operasiyo iteye ubwoba cyane ngo ubutegetsi bwa Kinshasa, hanyuma yuko mwabonye nasukoye mu kirere cya Minembwe, mbere yuko bagena mu biganiro mu Busuwisi, delegation zanatangiye kugenda. Bakoze igisa nko kwica amasezerano, ariko nanone babikora rwihishwa, aho bateguye imitwe bavuga ko ibiganiro bigomba kuba Minembwe hari icyo bakoze. Ariko Imana irebera Minembwe, Imana irebera amadubu, Imana irebera intare za Sarambwe yaje gutabara, kubera ko bahise bemenya kare barabitegura. Baje gukora icyo bita kubakira igisiga kijya mu kirere gikora ibi bitendo biteye ubwoba cyane. Byaje gutuma uyu Sergeant Major rero witwa Headman wa P5 yahindi nshya y'aba FDLR bambitswe impuzangano za FDNB, hasa kuba nawe ahita agwa muri iki gitero cyangwa se iyi operasiyo. Nyemerera duhere muri operasiyo yo mu Minembwe. Mu Minembwe mu Ndondo cyangwa muri Kasenga, abantu benshi bahaguye kabisa. M23 intare za Sarambwe twirwaneho bakoze operasiyo nyuma yiri ya Sukhoi mwabonye muri cya kirere. Baje kuba babyitegura. Hibu ni operasiyo yabaye nyuma yuko leta Kinshasa yahuje abahibu, ihuza na Special Force ya FDNB, ihuza na FDLR, birumvikana mu rwego kugira ngo Minembwe bagire ikintu bakora amasezerano ataratangira. Ni nyuma yuko P5 ya Kayumba Nyamwasa yari yananiwe. Mu minsi yashize twajije amakuru yuko yakubiswe inshuro igasubira yihuta, benshi bakahasiga ubuzima n'amagara. Uyu munsi operasiyo yari yakozwe n'umutegetsi bwa Kinshasa kwa Ruguza Hibu, bakabahuza n'aba Special Force b'u Burundi ndetse na FDLR. Baje rero basanga M23 yabiteguye ku buryo bukomeye cyane. Basanga babiteguye, bazamura igisiga mu kirere kirabanyarira, kibakora ibintu biteye ubwoba cyane. Amabombe abenshi bakomeje kugenda babona amashusho ku mbuga nkoranyambaga, aba Wazalendo cyangwa se aba FDL ndetse na FDNB bamwe bacitse amako, kandi bakomeretse ku buryo bukomeye cyane. Birabyari byakozwe na M23 kwirwaneho. Kwikubitiro kapiteni mwita wa Habibu Hapusi yamaze kuraswa na drone kamikaze ya M23. Iyi kwikubitiro ni operasiyo yabereye muri Uvira, kuri coalition cyangwa se kwendero bya Hibu byari biri Uvira. Niho M23 yazamuye drone zigera kuri 3. Amakuru yizewe neza, zari drone zigera kuri 3 zagiye zigakora aka kazi. Ariko uyu nguyu n'ubundi yari yungirije Major uheruka gupfa. Major twaramabwiye uheruka gupfa mu minsi yashize, rero nawe yaje kuba ahasiga ubuzima. Yari kapiteni w'abahibu rero wari wungirije uheruka gupfa n'ubundi. Abandi nabo rero bahashiriye mu Minembwe bo, hari Lieutenant Minani Promise Sergeant Sahabubu w'Uburundi. Abo ngabo nyine ubwo ndi n'ababarundi ndi kukubwira. Ariko ubwo na FDLR na Wazalendo nabo
nibaje kuba bareberwa izuba kubera ko bahashiriye ku buryo bukomeye. Mwakomeje kubonamo amashusho bakomeretse ku buryo bukomeye, abandi bari mu bitaro bari kuvurwa, ariko kavuga ko ab'imirambo bo cyangwa se abapfuye batigeze bagaragazwa, bagizwe ibanga ku mafoto yabo. Ariko bimwe mu mibare dufite ni uko abapfuye muri FDNB barenga 18, FDLR abagera ku 10 baguye mu minembwe, Wazalendo 7 baguye mu minembwe, Hibubo ntibigeze bamenyekana imibare kubera ko abo abenshi baguye muri Uvira nyuma ya operation ya drone ikomeye cyane ya mama 23. Ntago turamenya imibare, ko nituyimenya nayo tuzaza kwibibabwira. Nyemerera kuri iyo operation abariho nsoreje amakuru yanjye y'aka kanya. Niba ari ubwa mbere n'ubundi wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe, ukande kuri like, n'igitekerezo cyawe uraza kukinyuza muri comment. Reka ngubwire ngo ciao ciao.